editor lani astan cameraman jongi ba ngala thaj nadu mene ba shong editing lani ban le ka voice dubbing te ila yarap ini assistant ke nidon kajin shitom bat kajin jenjar haba ngimpat biang kitiar ban le ka voice dubbing andre ngile da ibu ibar no ban pantanat shafi ki pajba anda kalami inek film hapo biju cinema hall lani hakisnong ki thau ki ba ngin lek pani ngamut benong kabangin sali ban pani te hakajin long duk jongi te ngimla ban lek dare ka CBFC henry ni haban pen kamashwa ya ka film ngin sali ka CBFC tadi ngin sawan yuk kejat pat hapo biju cinema hall henry ndai henry menta kumal ong nadu mending ngidang shong editing ngidang sudah blek ya ka voice dubbing ngilek ka voice dubbing naru ndre baje tat hadu menta khatar baje ngidang sudah ya ka dish 1 jong ka film sam ka basa mentas tang ka dish 2 interval mo te tongin phai khendiat syaki sistem jongi kebangi pendan kam ha ka film kini kide ki produk jongi kebangi ni ya pendan kam ha ka ni ka film don mano pe pui ite aktor mo supporting aktor Santa. idei ma ihi pe bahang te idei ma i to ba pui mta bong i astan editor pe okay to ngan zoom biang syakmat ta okay ngan zoom out biang pe wow te okay sajisin ngin phai biang syakaju kadur ka ba philo imta kadur ka ba deng it khamat harangkat nih angam na balong dur shri taum lele ai sangut ki view only one light sangut view okay upgrade dah ngi scam fin salai but ngakar pak jur bapin sa share kan video ha kan ke janmet kan lo kum ka video ka bapan e khamat yangi mah tamar asumpang sengkai mala syong syukina du menne ki khamaru fi hab dan ki for eyes man yadana ka brightness bahkan reduce na ya ka brightness bahkan long effect e khamat mah wala kata ngilai le ban ai ya ka nailai haki komputer ani haki monitor screen jongi lai bukan tabatan tapi ya ni idang jinjar khai pe to pe ade la use the headphone wow ong aku lagi pa ba Hai. Itu keren. to i ong bom tip keren nomor idang concentrate ya kasin mulong ban di stop to teto ngin lai sa shawi ka kamera jongi kaba kat ba i actress jongi idang shong le ka mobile nomor ba ila song thait na du mele ka was being oh ile sha office mele te hang nengi dorang ka ini actor jongi John ai ku blegi pa ba Hai. pe ni actor jongi idang bun kam thrai te ha ka din don lang kumalong manadu mene ni actress jongi pe Hai. Hakalingkot, acting de satar pa iba. Kapanyap ni pi. Ade, hakaju ka por in sa penjam maru. Ngi don hang ni ba ini director jong ka film don mano. Ini ide. Tu lai bhabreo. To hajinda. Kini gide si para. Para khadu kan thei ide director. Kaba bahe pat di aktor. Family film mo siang. Kumlo hakani sumdosngi family film. Te fi yang ni kia busy mobile barok-barok. Kayak aktris. Oh, lali orang mai pai ba. Itu. Dekat banga pat de ngam busy mobile re ngasu tak kamu bay akti. Bai lecture bat fi. Oh, bon peti ki pai ba. Itu. Try fi langi ya ngabai ba ngadeng kan iga for eyes. Itu ngan lau no. Te la kham habre se. De. Tahu ngan dia mai sa sisen. Ngan rong beng hakaju ka kamera. Ku mengadon menne ta. Oh, baklah. Tah. Iong bam long bandi stop. Kabadang idin. Okey, tuh.
Piper lo menyelesaikan duk biang saja scene 4. Bah. Next. Kasihan. Hmm.